сасанып алып талант бар. Андай болса, мына ушу Кудаңыз менен де барып келиңиздер. Жок, мына сиз барыңыз. Ай, мындай кылачак кудалар, Барса үчүбүз чоң уралда, калса үчөөбүздүн чоң калат. Ай, талант кула, ал үйүнү түздүрүп я. Суурдун тебесине каткандан яшкан. Аскарда, сол асып. Да? Я калат. Калда. Я. Костюм кандай отурсуз? Сонда рахмат. Сиздин костюмдарды менин стабилдүү бар. Менимче мындай тагыраак болуп калды дейм да. Жана көпүрөдөгү кулбатышты ай тагып катетін киймей тар экен деп колдоп Буралмастан да. Буралмастан мөңгү боюнча ошондой болот да булар. Булар эчтекеге жетпейт. Ана айтып, главный өсмө сонун отуруп атпай, бурал. Тура. Ана мындан чачын сөз төрөнгөндөн бери эле кийимин ушундай болуп калган. Кийимин ушундай. Мына прическаны кое берип көргөн жоксузбу дейм да. Эки жагына коюп. Мына эки жактан кетип туруп, ортосунан жанагы бириктирип койсоңуз билинбей калабы дейм да. Анан ичине жетпей калса, муңуктан берип койсоң, я куда. Кудагый, сиз тимеле кече күнү аябай катып ийрип бийди жаадыңыз. Кудагый бул чет эле да. Кудалар жокточу. Токой кылмай пайдалуу чөптөрдү деп келбейсизби? Билбедим бутам. Ал чөптөрдү тааныбасак эмнени жылабыз? Ой, мен билем да тааныйм да. Мимозочка көз өкүл атакын алып келечи. Отко киргизебиз аткан. Жепет кетип барабы жакшы. Өлөсү эле. Алло. Sen doğru. Конкретно kaçan bu? Жигиттер, көчөдөн менен бир кишиден сурап атам. Tamam. Мен кечке чейин ишендирип алганга аракет кылайын. Короче, beş geçelim. Кудалар, атты жакшылап байладыңарбы? Ой, мен байлаган аттар ошол жерде эле калат. Калат ошол жерде. Эми мындан ары ат бара албайт. Келе элексизби? Дамлаш керек, жөө болуш керек. Келегенде мени Жок, оргол кылат да, уят болот. Оргол кылат дейм да. Арым калат. Оргол кылам дейм да. Ула. Таарынып калбаңыз. Келе бериңиз. Я. Қалам құдан алып алғаны жақсы болыпты. Пастанды көтеріп тулас болды да, еңбектен екен, ай. Үйге тастап салғанда сіз көтеріп болдыңыздар. Қалам құда, чарчаған жоқсың кәз? Кел, чарчаған жоқ. Биттас беріз ма? Құда, асқар құда есіміне көтеріп. Сөйтіп жаз, танып боласың. Тұп дей алмадан жөнейді. Ай, қалам құда. Мен сізге çok тиіп таптым да. Takılbaş kuda деп koyasın. Ya, öylesi çatı soğunan айтып отам да, takılbaş kuda. Başka ses tapay aldım. Çatısız çok boz, çatı var kuda demek bilem. Takılbaş kuda son nele olat, kultivası son nele olat. Mırtıklı da anlatlarım alasın. Çak, uyak koyayım, bak çürüksün. Ой, бул деген сен ойлоп атасың да, жөнөкөй көчүк эмес бул деген абдан дабысы күчтүү чөмсөт экен го. Аны терип алып майдалап жесечи кандай десем мындай мас деле болбойт экен, бирокчу көздөрүнө бир нерсе көрүнөт. Ошо чөптүн атын билбейсизби? Эми анын аты мындай да дүң Дудунг. Bir kinoda var mı şu muzika? Zeytin veriyor da.
Raseli beni getirme. Kudam alıp kalkan rasmatsı bizde. Ama sizin de bunlar tozlukta korlasın dedim. Kanti çok korlusun var mı da? Allah şimdi. Başları da çok ne zaman olur mu sen? Allah ya. Allah ya. Ana hoş olacak da sizde. Centek cedirim. Ya bu da. Cük oğlum kaldı. Candan beni alırsın mı? İyi geliriz kudam. Özümü de can. Özümü de. Bar zeyledim. Cayda. O em. Ay hep жақсы құдаға түш келдік ya. Ayet öyle tamam. Bu da canına sizge yol aytkanda. Negizili. Seni getirler жақсы құdalar gel. Tamam canım. Şükür. Адылечка, отып қалдың ба? Өкілетталар бізде. Отқа кіріспелі. Жаққа кіргізді ғой? Модулечек жаққа түш. Модулечек мен қатшы. İçin jirkім. Айтпасын, көріп қалса да анық болмайсың. Askarda, iyi. Çarçıra, çok жақсы. Askarda, iyi. Өкіліс, бұл жерден жалпақ емес пе? Bilmiyorum belki. Siz қаяқты іштейсіз? Өзім фирмам бар. Строительный бизнес бар екен. Мен де жақты іштеймін. Документация жайланды. Dışarı bak. Ne oldu? Алдыға қасып алдыға кетіп қалып сұрады. Аттығып қалып тұр. Анау деп сумкаларды ұстап тұрып кетіп қалса ағайна жоқ мен көтеріп қаламын деп. Жүрегім түсіп қалды ғой. Алла осы açık. Şakamsa. Дағы жаман пайдаланып жақсы нәрселерді айтып бердіңіз. Мысалы жаппай өріктің қасиеті күшті да, бір жаңбырағын алып, ана суға шығып берсеңеш, кімге? Гүл өрігіргі. Ана не болады? Ай, во болады. Соның жеріне алып жүрді. Қайсы суын көреді? Қаяқта? Тәтіқта тұрады. Ай, құда. Тұрады құдаға дейін. Атасың ба? жаңа Ama sorumuz bu. Talat kulağı öyle. Ya. Ben seni sura getirdim ya. Ben baştan biliyorsun. Bu da böyle surası. Ben hakkındayız makul mu? Akşam için kötüsün. Bu da talat başımız değil. Udana. Öldük koyasamazlar mı? Geçin bozdular. Bizden aldım sonra kendileri geçin oldu. Ne o kadar adamsız. Bu da bir an şıpırsan yok çeçeriz böyle az. Ne yaptı ya? Onu dağına başındakini. Bu da sürüyor ki. O cilvele gitti, buna istedim olmadı. Söyle olsa yetişen de şöyle. Adamız. Geçin koyuşuna, geçin. Aybar. Şimdi kodam ben söz veriyorum, ortoğuzda. Ortoğuzda. Ya bu da bir yakama katkanda. Tek yakar gitmeyin değil mi? Doygusu muydu? Doygusu. Oldu. Ökületalar bizge. İşte gittiğimden getip saçtı o. Отқа береске қандай ол бөлім? Негізі тамақ беріп біткен істемелерін ғана кетіш керек та. Жағынан мен қылшы, мазышқа. Жөнің Қойып білем. Енді жерден керек, бас. жоқ, жөнің алға.
Düşünüyorsun mu? Tatlı sen de. Niye söyle atasın? Karışmıyor. Niye ortasın? Güldür çünkü karışıyorsun mu? Niye yapmadın? Söyle atasın. Otobayda. Atıyortkanız var mı? İyi bak. Yok, özümüz tükemez maşınlar ondan var. Tamam inşallah. Bir yakında ne yapıyorsun? Beni участковый участковый mi? Aynen, sayıldı kızlar şok kırıyor, talağa şok etmesin. Atınız kim? Haydi. Yaşın kim? Çeşitli şükür. Ne olasın sen? Yoksa on kaçı ay. Ben Mongol'un başına aylat etmesin mi? Onu aylatman çok mu? Ne gerek var mı? Düşünüyorsun mu? Ben kasa etsin sana da cevap kaldı. Bırak, özsün bildiğin kötü. Ay Bonya, git al mısın? Bu. Oldu. Hazır ceza koydum, benim stoğuma görüşüp koyuşumuz gerek de bize cümle. Ne olasın sen? Sen ne oldu? Niye ayıp oynuyorsun? Ay deyken ay Bonya'da koydum da. Bunu ne yapmasın mı? Ama da sen de bak doğru değil mi? Ay bir gün soğanın çöpleri dediği kadar iyi. Oyaksız. Magaçız. Ayrıca canak çöp canak. Ya ulan, ben sorun uçsaksın değil mi? Normal. Koydum mayın alıp suap koysa tak kalmaydı da odakta o şurada suap. Bir o ayak gibi açıp çünkü kral oturma hale. Niye ki bu ayraçtan başka hiç var lan? Bundayım. Çarçalanmaz. Ben çarçavam da, ben şu geç geldiğinde bantürlerle uykum gelmeye çağım da. Ya bantürlerde, çağım çıkan bantürlerde, tümsüzü metem var. Açılır mı? Ustalıkça uyguluyor çöpleri. Geri sağlığı ayak. Sevineceğim. Yüzüme canlısı hiç kim yok, cimcik. Kolumda aynı dişi. Kaskın derisi canlı oldu. Bir cümle kaskınlarında çalışmadı. Günde gelip talaşmayı istemem, hiç de taşımayın. Günde salayım, günde geçeyim. Günde dedik de canım, kaskın terisi canlı oldu. Tuğanları o bir maç. Anke var mı ya, linkleri var ettiler. Koyarsın. Ya işte mesela şu anda bu senin karşılığı yok bir öyle kalkan ne gel kalkan koyun var süt koyup getirgen de kan Ama ben de yok. suyun da süt koyuyorlar böyle Ben seslerden mantıktan kim kalkar? Kavga sana şu birazcık kaç kızıyorsun abi o şosu çifteliğe koy bir sizden kındayım ay şimdi Gözünde canavarlardan korkmayacak. ben çok korkarım şimdi birle budayla korkarım tanımız istiyor korkarım ben çok Adam çabuk gerek. bu yakınlar gidip nerede korkuyor gidip Korkus karşılıklar gelip vaziflerimiz gibi. bakış gibi de katıyor Ne demek? Laka ondan da hani son o dediniz de bana onu sapçı tepende daha anımsı bilmiyor kızak da bu ettim Saçma korkus. Saçma. Nedir korkusu tokat böyle ne? Sorun çabuk. Sorun çabuk. Rahmat istiyorum. İş bu var
Canlıyım Vay, lütfüsün oldu. Divanından beri. Eski tarzında sınır kırdı işte. Cenab-ı Nebeler. Kırk dünyayla cürüktü. Çok da. Suru zıkıldıydı. Başımız çaldı. Cigediğin altında divandan su çıkmıştı. Su çıktı. Ne? Başımda cümle elektrik kredi tümdütülü öğütümü dese ulan. Журналчылар шундай жерде да ускореніп да жүректің бары чочтасы да жүрек сұрау үшін өліп қалсын да мен одан қорықпан неме жүректің да кредит үшінде көп жерде айта бермеді бар ғой мысалы қорқамын да Ulan siz bir öyle Kuday'dan korkum demediniz mi? құдайдан қорқады екен ана еліне кредиттен қорқады екен шынында постоянно барып жатамын Құда бұларды жинап білемелі деп ете қаласың да лаптоптан ылдамыдан өлмек та құдай Aptalınız mı? Yok. Burada. Ben biznes açmadım beni. Zor. Şu biznes gelir. 50.000-60.000 dolar olsa biraz mı? Все классно. Артистарға чоқ рахмат, спасибо. Спасибо, рахмат. Қыздар бұл құрықпайлы танышып, әмет сөйлешерік ле, дос балдарым, жығатшаның Лукас. Аты Қошқо, мен аты қымбат, біз отырмыз. Біз қымбат Белла болып модельный агентствода чоқ іштеп қаламыз. Бұлар басып мен біз киімді түтіп. Азыр сілер бадуретік танышып шашпай отырсаңыздар, мен қойды сойып жіліктеп неме қыла берейін. Кіште башынан қалу тілек айтып беріп қойын. Келіңіздер қамап қойыңыздар. Толды өскен гүл үшін, гүлді жеген ой үшін, ойды саған біз үшін, ана бізде баққан жігіттер үшін ішіп қоялым. Соны дос бол. Қыздар. Борбордан бері келбе. Ой, біз мимозымен çok işleriz. Ортасын, қыздар, сен тез отырмаса ғой. Мен түшімі, өңімді сен көрсін, өңім тұрмай ғой. Sureli kişi gelsin. İyi o göğürlerde şu Sureli kişisin demiş.
beni çaldızın, çaldızın, çaldızın. Aynısın beni çaldızın, çaldızın, çaldızın. Молодец, чувак. Almaz bölüm. Подруга, вспомнила обо мне. Кэмба, батяня, кэмба. Ты сердце не прятал за спину, ребят. Летят самолеты, так и горят. Так кэмба. Daha cinsin o. Sizler takır başkaça da geç mi içeriktir yani? Mağara dayanırız bir de koysanız. Bozlar asıl kızım. Yani olsa dansa doğram. Çok iyi yapıyor. Sayıs kuda görünmedi var. Öyle bir böyle olsun bile çok. Güzel bas seyrekte. Girdin zaten. Ne oldu? Kuda girdin ne oldu? Yapmasın, doğdasın. Demezsiniz. Dur. Garip çıkmadı mı? Ne? Garip çıkmadı mı? Demezsin. O tık şamşırı tağına gelince. Baktım garip çıkmadı. Sizlerin kendin beni amaçlı oldukça sınavıydı. Cağına çaplarına koştular açtım. Boyunu 744 olsun. Sağlar 707 götürdüm de camla savar bakalım. Mırtıkama yaptım da. Ne? Taşını bir gitti. Gördüm ki gitti götürüp bir yakkan dostum yakta git yakta. İlk ne bu doların cesim demiş. Anında götürüp gitti. Kanalında bulduk. Böyle yalan. Apır tuttuz mu? Ben kapıdım. Yine abi gittim ve soğuş bilindim. Tek bu yakta kaçırla bu otolarda. Doğru be. Geçen talattılar emez. Bu siz. Ben hemen sonunda gönlü düşmedik. Ah gidelim. Böyle gidelim. Evde yok. Çin'e kalmış gidelim. Kaymaz kalmaz derslik böyle. Çin'e kalmaz. Mimasa. Gel. Olmaz. O yine çıkarsa da.